Danas pravimo zajedno kuglice sa mlevenim keksom i krem bananicama. Jednostavne, ukusne i gotove za čas. Za ovaj recept biće nam potrebno 150 g crne čokolade, 80 ml mleka, 80 g maslaca, 80 g eurokrema, 100 g krem bananica, 250 g mlevenog keksa. A za glazuru 150 g crne čokolade i 6 kašika ulja. U šerpu sipamo mleko, dodajemo maslac, eurokrem i čokoladu. Mešamo sve na tihoj vatri dok se lepo ne otopi i sjedini. Zatim ubacujemo mleveni keks i sitno seckane krem bananice. Sve dobro sjedinimo. Masa treba da bude kompaktna da se može lepo oblikovati. Od pripremljene mase pravimo kuglice i ostavljamo ih u frižider nekih pola sata da se stegnu. Za to vreme pripremamo glazuru. Otopimo čokoladu sa 6 kašika ulja. Ohlađene kuglice umočamo u čokoladu i vraćamo ih u frižider da se glazura stegne. I eto ih, fine čokoladne kuglice koje će svi rado pojesti. Ako ih napravite, pišite mi kako su vam ispale. A za još slatkih ideja, zapratite Kuhinja bez muke.